ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri amakuru ku buryo burambuye. Ijwi ribasuhuza ni rya Fabrice Muraranayo nk'ibisanzwe uje kubagezaho amakuru ari kugenda avuga hirya no hino ku isi. Gusa tubibutsa kujya mukora subscribe, like, share na comment kugira ngo amakuru yacu mugiye muyabonera ku gihe. Gusa kuri ishuri nimunkundira amakuru yacu duherana mu karere ka Nyanza, aho urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruheruka guta muri yombi wahoze ayobora aka karere ka Nyanza bwana Nazinda Erazime. Ni icyemezo RIB yafashe nyuma y'icyemezo cy'inama njyanama y'aka karere ka Nyanza yari yafashe yeguza uyu wahoze ayobora aka karere ka Nyanza Nazinda Erazime bamuziza kuba atarujuje inshingano neza. Gusa urwego rw'ubugenzacyaha RIB umuvugizi wayo Dr Murangira Thierry ntago yigize atangaza ibyo Nazinda Erazime azira, yirinze kubitangaza ngo mu rwego rwo kwica iperereza. Gusa bikaba bivuga yuko azira kuba yarataye urugo rwiwe akajya kubana n'umugore mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko, yarataye uwo babanaga mu buryo bwemewe n'amategeko. Uyu mugore akaba bivuga yuko babanaga yari yaratandukanye nawe n'umugabo we mu buryo butemewe n'amategeko, aho bapfuye yuko uyu mugore yoherejwe kujya kwiga mu karere ka Musanze, umugabo we akajya atanga amafaranga menshi ngo uyu mugore aza kuza nta diplome afite. Ibi rero baje kuba babifana n'umugabo we kuko ngo n'umugabo we yaje gukora iperereza asanga uyu mugore ngo ntago yari yaragiye kwiga mu myaka ine yose yari amaze adahari, avuga yuko ngo yagiye kwiga. Ndetse uyu mugore yabanaga na meya w'akarere ka Nyanza bwana Nazinda Erazime akaba yaragize gukorana n'ikiganiro na Sabeho ku Isimbi, amubwira yuko nyuma yuko umugabo we yamutotezaga akanamukubita ngo yaje kwiteza imbere akubaka inzu ya miliyoni 800. Ni ikiganiro yagiranye na Sabeho ku Isimbi. Ndetse ngo bagiye gutera umuti mu rugo rwa Nazinda Erazime w'abajyanama b'ubuzima bakaba barasanze umugore babana mu buryo butemewe n'amategeko ariwe uyu mugore ndi kubabwira. Ndetse ngo uyu mugore akaba yarayitiriye CV adafite ko ari umupolisi urwanya icuruzwa ry'abantu, akajya anatanga ibiganiro ahahoze hari transit center ya Nyazo yaje kwimurirwa i Nyamiyaga mu murenge wa Muyira. Ndetse ngo uyu mugore akaba yaranatangaga ibiganiro kuri njyanama y'aka karere ka Nyanza yari yitiriye CV adafite. Ndetse ngo meya Nazinda Erazime ngo nago yaragitanga amafaranga mu rugo rwiwe ndetse nta n'ikintu yaragifasha urugo rwiwe, ngo yaramaze iminsi myinshi ndetse n'amezi menshi atakiba mu rugo rwiwe, yararutaye yaragiye kubana n'uyu mugore wiwe. Ndetse ngo akaba nta kintu yaragitanga mu rugo, ngo mu bana batanu yarafitanye n'umugore wiwe akaba yarataragitanga minerivare. Ndetse ngo biravuga yuko uyu mugore yaje gutanga ikirego mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB arega meya w'aka karere ka Nyanza bwana Nazinda Erazime avuga yuko yataye urugo rwiwe ndetse nta n'ikintu agifasha abana. Rero ngo byaje kurangira bamutaye muri yombi, akaba aricyo ari kuzira nk'uko tubikesha umunyamakuru w'umuryango ndetse akaba n'umuyobozi w'ikinyamakuru Umuryango bwana Joseph Hakozwe Umuremyi. Ndetse bikaba binavuga yuko ngo uyu mugore babanaga mu buryo butemewe n'amategeko, ngo nawe yaje gutabwa muri yombi n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB akurikiranweho kwiyitirira CV adafite, kuko murabizi neza ko namaze kubabwira yuko yagiye yitirira umupolisi urwanya icuruzwa ry'abantu akajya atanga ibiganiro ahantu hagiye hatandukanye kandi nyamara atari umupolisi. Mu yandi makuru, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gushimangira ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhafite. Amerika yikomye u Rwanda biciye mu mujyanama wa Trump Burazi uheruka no kugirira uruzinduko mu Rwanda. Mu kiganiro haye itangazamakuru, Burazi kuri wa kane yagize ati turashimangira icyemezo duhagazeho ko u Rwanda rugomba kuvana ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ruhafite. U Rwanda rugomba guhagarika ubufasha bwose baha umutwe wa 23 ndetse bakanavana n'ingabo zose z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Burasi mu ntangiriro z'uku kwezi yarari i Kigali aho yakiriwe ndetse akanaganira na nyakubahwa Perezida Repubulika Paul Kagame. Yari yavuze ko afite icyizere ko impande zombi zirebwa n'aya makimbirane ari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigiye kumvikana ndetse n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igahagarara. Iki cyemezo kije nyuma y'uko Amerika yagiye ishinja igihugu cy'u Rwanda kenshi ko gifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zagiye gufasha uyu mutwe wa 23 gukomeza kurwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba banashinja igihugu cy'u Rwanda ko giha intwaro umutwe wa 23 kugira ngo ikomeze kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntago ari Amerika gusa ishinjije igihugu cy'u Rwanda gusa ko bafite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ibihugu nk'Ubufaransa n'Ubwongereza ndetse na Canada n'Ububiligi byose byagiye bishinja igihugu cy'u Rwanda ko gifite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
gusa u Rwanda rwagiye rubihakana bivuye inyuma, ahubwo bavuga yuko u Rwanda rwashyizeho ingamba z'ubwirinzi kugira ngo birinde FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994, ndetse n'ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yakomeje kugenda avuga yuko azatera igihugu cy'u Rwanda, ngo Perezida nyakubahwa Perezida Afurika Paul Kagame akarara mu ishyamba ngo kuri uwo munsi ngo bagafata Kigali. Aya ni amagambo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Rero ngo u Rwanda rumaze kumva ibyo Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yatangaje, ngo bashyizeho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Birumvikana ko u Rwanda rutigeze rwemera ko rufite ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki cyemezo kije nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufatira ibihano Richard James Kabarebe, bavuga yuko ngo nawe ngafitanye isano mu ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse gafitanye isano n'aya mabuye ngo igihugu cy'u Rwanda ngo kiba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa u Rwanda narwo rwagiye rubihakana rwivuye inyuma ko nta mabuye biba mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko nenye kwa Perezida Afurika Paul Kagame yakomeje kugenda abishimangira ayibaza ngo ayo mabuye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo yiba yashyira hehe, bobo ngo kabona abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakennye nk'abiwe, kuki ayo mabuye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batayakoresha, bobo ayiba yajyana he? Aya ni amagambo His Excellency Paul Kagame yavuze ahakana ko nta mabuye yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cy'u Rwanda kiba. Birumvikana yuko rero igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gikomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda nyuma y'ibi bihano bagiye bafatira abayobozi bakomeye b'igihugu cy'u Rwanda harimo n'abajenerali. Mu makuru y'imikino, ikipe ya Rayon Sports nyuma y'umukino wahuje ikipe ya Mukura hariya kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, abantu benshi bari batashye bavuga yuko ikipe ya Mukura bayitira amaga bitewe nuko bagiye gukina umuriro ukaza kugenda ndetse n'amazutu ikaza kubura, n'imodoka yagiye kuzana amazutu bikarangira iguye muri rigore. Rero Ferwafa yaje kwemeza yuko ngo uyu mukino uzasubirwamo ngo maga batazayitera ikipe ya Mukura, nkuko rero abantu benshi bakomeje kugenda babigaruka bavuga yuko iki cyemezo cya Ferwafa ngo cyaje kibogamiye ikipe ya Mukura, ngo by'umwihariko mu nyungu za peri, bavuga yuko ari kamarade ubiri inyuma SG wa Ferwafa. Uyu kamarade abantu benshi baramuzi, yahoze ari na SG w'ikipe ya APR Football Club, bakunze kumushinja ko ibyemezo byinshi akunda kuza afata biza bibagomera ikipe ya APR mu nyungu zayo, nubwo atari yari yakennye n'ikipe ya Rayon Sports. Ku mukino wabereye kuri stade mpuzamahanga y'akarere ka Huye, abantu bose bari bamaze gukonfirma n'abanyamakuru bakomeye ko ikipe ya Mukura igomba guhanwa bitewe no kubura amazutu, kandi nyamara ubundi mazutu yakagombye kuba ihari mbere yuko umukino utangira nkuko amategeko ya Ferwafa abyemeza. Uyu rero kamarade bakomeje kumushinja ko ari inyuma yuko ikipe ya Rayon Sports ahantu hose igiye ayigendaho, dore ko ikipe ya Rayon Sports inakina n'ikipe ya APR kuri finali ya Peace Cup, umukino wari wabereye hariya mu karere ka Rubavu. Icyo gihe amatara yigize kugenda, ikipe ya Rayon Sports yatsinze ibitego 4 ikipe ya APR Football Club, igitego kimwe kijyamo amatara zima. Ibi babishinze uyu SG wa Ferwafa wahoze ari SG wa APR ko ari we yagiye ari inyuma y'ayo matara bazinyaga mu ikipe ya APR iri gukina n'ikipe ya Rayon Sports. N'iki cyemezo rero bavuze ko kije kibagamiye ikipe ya Mukura, ngo kuko uyu SG wa Ferwafa ibintu byose azakora biza bibagamira ikipe ya APR, kuko ibintu ngo yakoze biri mu nyungu y'ikipe ya APR, kuko ni ibintu bitumvikana kuba koko ikipe ya Mukura harabuze umuriro bakaba batayitemaga kandi amategeko ariko yemera. Kuko rero ngo icyemezo Ferwafa yavuze ko ngo basanze ngo kuba umuriro waragiye ndetse n'amazutu yabuze ngo nta ruhare ikipe ya Mukura Victory Sport Wazire yabigizemo. Ngayo makuru nari mpazaniye nge na Fabrice Muranonda.